Baculun kisah ulama Allah yang alim fikah di Aceh Raya. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balo Gading puncak cerita. Baculun kisah ulama Allah yang alim fikah di Aceh Raya. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balo Gading puncak cerita. Abu Mustafa lun tulis kisah di Balo Gading puncak cerita. Ubahus salam Abu melangkah ngan hati ikhlas ilmu nemita sampai semebut Abu didaya minta afwa gure mulia di Abu tumin gure mertua ya Allah yang alim raya. Abu Muruno ilmu balaghah ilmu fikah hadis serta di babu salam katreb di sinan dudo di baknyan wo kembali di Uten Bunta gampung Rononyan dengan tujuan ilmu bagi di Uten Bunta gampung Rononyan dengan tujuan ilmu bagi bedadung takal jabah butu bejak mengadu pasal agama ngan istikharah geken abutu nucoai tengku Abu Mustafa Abu di balik gomnyan pimpinan ramai yang kenan Abu Mustafa dasar digampung sideh di matang berkabar Tuhan menan cerita nu pedang daya sabo di sinan darudanan gerasi nama 87 dedanglah daya dalam wilayah di Dewantara 87 dedanglah daya dalam wilayah di Dewantara hana trib lawen daya maju nama masyhur unang gralua sandrian jia kenan rolaju yang toai tengku awai fon kana tengah mangat ber santri didaya kendaba Allah Abu nebungka belendualah dalam sejarah Abu mutua nutinggai dunia Ba'ura Rabu bak tanggai 16 Abu nekebah daya tercinta sideh di bandar jam tengah 11 Abu mutua hadap
Bagi mulia pimpinan daya, penerus saya Abu tercinta. Di Abi Sufi guren tercinta, gomnyan peruno ilmu agama. Di Abi Sufi guren tercinta, gomnyan peruno ilmu agama. Munyo jabatan Rais Amnama, tapi barasa gomnyan ayandam. Munyo jabatan Rais Amnama, tapi barasa gomnyan ayandam. Mumada ono lagu lon karang, wahai erakan muang pintam. Kadang lam lagu gasa tatkalam, bureng nerakan muabu sigra. Kadang lam lagu gasa tatkalam,